Mu mateka y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubudage, rutahizamu Harry Kane niwe umaze kugira uruhare rw'ibitego 100 mu gihe gito. Ibi Harry Kane yabigezeho nyuma yo gutsinda igitego mu bitego 4 ikipe ya FC Bayern yatsinzemo FC Heidenheim 1846. Harry Kane muri rusange kuva yagera mu ikipe ya Bayern Munich amaze gukina imikino 120, yatsinze ibitego 114, atanga imipira 29 yavuyemo ibitego. Harry Kane kandi muri uyu mwaka kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 12, Harry Kane muri 2025 yatsinzemo ibitego 60. Harry Kane mu mikino 100 uruhare yagizemo byatumye yandika gahigo ko mu mateka ya Bayern ndetse no mu mupira w'Ubudage muri rusange. Yatsinze ibitego 81, atanga imipira 19 yavuyemo ibitego mu mikino 78. Rutahizamu Harry Kane afite imyaka 32 y'amavuko. Mukomeze gukurikirana www.thedrum.rw ubundi mubona amakuru menshi cyane tugenda tubagezaho. Kuri mikro yari Mugisha Emi Calvin. Hasta la vista.